إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bütün alemni yo'qdan bar qiluvchi, tarbiya qiluvchi Rabbimiz subhanahu va taolaga hamd va sana maqtovlarimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarining turidan chiqqan salovat sharifalarimiz bo'lsa edi. Alloh subhanahu va taola illarimizga, kunlarimizga, yurtlarimizga, masjidlarimizga xayrli iymonliklar, tinchliklar, avrularga xayrli shifolar, tavfiqsizlikda, namozsizlikda, dinsizlikda yurishlarga Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq, hidayat, istiqamatlar nasib ve meysar kılsaydı, mübarek bulsun cumğa günlerimiz cemaat. Bugün günde Müslümanların ahvalleri türlüşe, her bir kişi turmuşunda türlü vakigalar kişire, hem de indi kimnidir gailesinde, işinde, Yaki ko'ngilida nindir bir burşular var, depressiya degan narsalar var. G'olimlar albatta nasihat etib bizga anday vaqtda 3 oyat bilan amal qiling'iz dedi. Ya'ni shul 3 oyat bilan amal qilsangiz, turmushingizda nindir bir jingillik kelir, hem jaylanır dedi. Ayta alimler birinci ayet ol Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Yani Allah'ını iske tushirish bilan, zikr qilish bilan qalblar tinchlanmaydi. Yani eğer de shundan da nindir bir burshi bor ekan, Allah'ını isketçirik. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam uzunun hadisinde bulay dedi. Ala unabbiukum bi khayri a'malikum. Sizge indimi şundi gamelge dey. Ol gamel en hayırlı gamel bulup sanalır dedi. Ve ezkaha inde melikikum. Rabbiniz karşında pak şısta gamel bulup sanalır dedi. Ve arfa'iha fi derecatikum, derecelerinizni ko'taradigan amal dedi. Ve hayrun min infaqiz zahabi vel fidda. Allah yolunda kumush ham altın taratudan da hayırlarak bulgan amalga indinmedi. Şulay yok Allah yolunda kurash qiluvdan da, tirishlik quyudan da zurrak amelge indinmedi. Bütün sahabalar şakkattılar. Nindi amel bulurga mümkün bela ya Resulallah dediler. Eye ya Resulallah. Şunda Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam aytti. Zikrullahi azze ve cel dedi. Allah'ını zikir kılı bulardan da hayırlırak dedi. Eğer de biz tağın bir ayetke kus salsak inna salate tenha anil fahşai vel munkar. Hakikatte namaz her bir fahiş naşer gamellerden bizni tıyadır. Ve la zikrullahi ekber. Allah'ını zikir kulu büyükrektir dedi. Yani eğer de kişi namazın başka türlü hadiste bilesiniz şimdi matur etip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette. Yani eğer de senin namazında da, hacında da, urazanda da nindigine amel kılsan da zikir var iken bu amelin sıfatı bulacak. Bu amel ihlaslı bulacak. Bu amelin neticesi bulacak dedi. Şuna göre eğer de problemalar var iken en birinci şarttan narsa işlerge tiyiş biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'ını zikir kılı.
Afdalu zikri la ilahe illallah. En hayırlı zikir la ilahe illallah. Ve afdalu dua elhamdülillah. En hayırlı dua elhamdülillah sözünden başlangan dua dedi. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam. Şuna göre muhterem aziz kardeşlerim, galimler ayteler, tübendeki zikirlerini daimi revişte, daimi revişte aytıp dururga kirek. Çünkü muhterem cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinden hem de Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitabından bütün zikirlerini galimler jığanlar. Lakin en hayırlı zikirler alar 5-6'gına deyler. Şunun birincisi, bilasizmi nindi indi? La ilahe illallah bilamiz. İkincisi la havle ve la kuvvete illa billah. Üçüncüsü la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Şundan sonra ya zel celali vel ikram, yani Allah'ın isimlerin iske düşürüp dualar kılgız. Şundan sonra subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bunda bütün zikirlerini uzışına Allah. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin degan vakitte cemaat iske düşürügüz. Bu duanı kim kılgan? Yunus aleyhisselam balık işinde bulganda şul duanı kılgan. Sen nindigine ağır halde bulsan da sen balık işinde tügül baribir. Şul duanı kılığız. Şul zikirni daimi revişte qabatlağız. Eğer de şundan da kişinin turmuşundan indi bir ağır vakitleri var iken. İndi tübendegilerine aytesim kila ikinci ayet. Allah subhanahu wa ta'ala ayta ya eyyuhellezine amenu ista'inu bis sabri was salah. İnnallaha ma'as sabirin. Sabırlık kursetirge. Problemalarını şişu yolları zikir hem sabırlık kursetirge. Şunun bilen dey sabırlık bilen dey namaz oku deydi. Sabırlık bilen, namaz bilen Allah Teala'dan yardım soradı Allah Teala. İmanlı bendelerge müracaat itamında ya eyyuhellezine amenu dey. Ey imanlı bendeler dey. Namaz okuşlarga ite. Sizde de ol depresiyalar bulaşak. Sizde de ol problemalar bulaşak. Problemalar var iken nindigine problema bolsa da Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam her vakitte da namazga müracaat iteydi. Namaz okuydu. Hem sabırlık kurseteydi. Yevme yuvaffas sabirun ecrahum bi gayri hisab. Kıyamet gününde sabırlı bulgan ahillerge Allah subhanahu wa ta'ala hesapsız ecir verir dedi. Hem inde en mühimi üçüncüsü dedi galimler kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Bu Allah Teala'nın takdiri. Eyt sin alarga. Bizni Allah bizge dey Allah yazgan kadergine bireşek, yazmağanı bulmayacak. Allah nerse bizge yazdı, şul bulaşak, yazmağanı bulmayacak baribir. Bizde Tatarlarda deyteler indi ana. Yazmıştan uzmuş yok deyip. Eğer de birer nese buldum iken Allah'ını takdiri itip kabul et. Sen bu tigi yaki bu halatta bir nesede özgariş kırtalmıyorsun. Bu sana yazılgan, Levhul Mahfuz'da bu yazılgan indi. Sen bir nese işley almıyorsun. Allah yazganını uzalmıyorsun. Lakin dua, dua yaruddul beladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dua beladan yırak itir dedi. Ve dua yemhu seyyiat. Dua naşarlıklı sürte dedi. Dua kılırga gerek. Allah'tan sorarga gerek. Allah bit kalplerini, haletlerini özgertip duruşu. Biz tugul. Özgeresi biz kelse başta özü biz özgerik. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah Teala sizin haletlerinizi özgertmeyi siz özünüzü özgertkenşe kadar değil. Yani biz başta özgerik. Biz başta birinci adımı bizni yasıyık. Biz başta tırışıp kursetik. Allah Teala şunu kurur, ecrin birir inşallah. Yerdeminden taşlamaz inşallah. Huve Mevlana, ol bizning terbiyesimiz. Allah Teala tigi yaki bu ağırlıklarını birip, yaki baxtli şaklarını da birip,
Безне тәрбиялый икән шулай итеп. Әгәр дә без 40 көн эчендә бер ниндидә авырлык килмәсә, бер нинди бер сынау килмәсә, хәтта теге энә белән дә кулыбызга энә дә тимәсә инде, куркырга кирәк. Аллаһ Таала безне оныткан дигән сүз бу. Сахабалар куркалар иде, әгәр дә берәр сынау килми башласа ди. Әз генә булса да теге энә белән дә тиеп алсалар, авыртып китсә, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Таала мине искә төшергән икән дип шатланалар иде. Чөнки син монда энә белән ниндидер бер үзеңә авырлык алгансың икән, син Аллаһны зикр кыласың, әлхәмдүлиллаһ дип, эй Раббым дип дуа кыласың. Һәм тагын бер максат Аллаһ Тааланың менә безгә кай вакытта сынаулар бирүнең, ул җәмәгать үзенең кылының тавышын ишетәсе килә. Озак вакыт дуа кылмый бу. Намазын пулемет кебек укый ул. Ишендә бер нинди теге ихласлык калмаган. Әз генә теге троллейбуста барабыз кай вакытта. Җыйга киттек тә, троллейбус тиз генә туктады, баш бәрелде, уянып киттек теге. Шуның шикеллек, Аллаһ Таала әз генә төртеп ала да уятып җибәрә безне. Бәндәм, синең тавышыңны сагындым, бер дуа кыл инде, бер зикр кыл инде, мине искә төшер инде дип. Бу бит Аллаһның нигъмәте, җәмәгать. Әгәр дә сиңа шундый кичкенә генә бер түртү килде икән Аллаһ тарафыннан, димәк Аллаһ сине ярата, сине истә тота. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә авыр иман зәгыйф булган адәм балаларына ул авыр, әмма ләкин шул мөэминнәргә ул җиңел булырга тиеш. Мөэминнәргә дә авыр, чөнки Аллаһ Таала үзе әйтә: "Я аyyuhallazina аману", эй иманлы бәндәләр, сезгә дә авыр булачак. Сезнең дә күңелләрегез бар. Сез бит инде тирек кешеләр ди. Ну ярдәмне Аллаһтан сорагыз, намаз белән, сабырлык белән диде. Инналлаһа ма'ас-сабирин, Аллаһ сабыр итүчеләр белән. Сиңа көнләшкән кешеләргә игътибар итмә. Синең турында гайбәт тараткан кешегә игътибар итмә. Синең турында сүз йөртүчегә игътибар итмә. Дуа кыл. Аллаһ субхана ва тааля әгәр дә син дөрес икән, бер кашын да рәхмәтләреннән ташламас иншаллаһ. Яхшылыкка ымтыласың икән, Аллаһ ризалыгы өчен эшлисең икән, бер кашан да Аллаһ сине ташламас иншаллаһ. Үзебез үзгәрергә тырышыйк, аннары Аллаһ безне үзгәртер. Ва алаллаһи фалятаваккалил муъминун. Аллаһка тапшырыгыз, мөэминнәр ди Аллаһ Таала. Тәвәккәллек җитеп бетми шул бездә, җәмәгать. Тәвәккәллек җитеп бетми. Кызганычка каршы бүгенге көндәге мусламаннарның тагын бер проблемасы, ул тәвәккәллек җитеп бетмәү. Юк бездә ул бүгенге көндә диярлек. Тулысын, нинди генә проблема булса да, менә кардәшебез белән сөйләшеп утырган идек. Кеше ашыгыч ниндидер бер фигыльләр, гамәлләр эшли башлый. Кирәкмәгән сүзләр әйтә башлый. Аннары ниндидер бер начар нәтиҗәләр килеп чыгарга мөмкин. Сабыр итәргә өйрәник тә, тәвәккәл кылыйк, Аллаһ Таала үзе җаена куер. Аллаһ Таала шул сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язсын, җәмәгать күңелләребезне пакласын. Һәр вакытта да дуада булыйк, бергә булыйк. Аллаһ субхана ва тааля җомгаларыбызны мубарак кылсын.